lo muntu enimbona lapha umuntu angayijwayela mama niyeza makholwa uhlungu kakhulu umuntu efanga komthetho kathi unamanga okokuqala nje kuqili amanga maNazaretha asesanda neso lalelani ningaphikile ngiyakhuluma ngiyanibongela ngani ngalokho sekwenzeke manje ukuthi kufika amakhosi anyathele la lo umntwana ohleli ngapha ke uzalwa umlamo wami lo ke inkosi yasemaqadini umzulu wamakhosi eniyezwa bizwe uma bephuma manje bengibona ukuthi yena awusuku lapho yangikhawula inkosi nayo ithi bheke yangikhawulisa yangibambatha bajabasi ufika ungqo hayi kutona mamenemene ukhuluma kho bekubili ikhona no ngeke ngifuna ukukhohlisa ingane habe ngenyanya umuntu onamanga kodwa beyikhona ubuqili amanga njengoba amakhosi ekhuluma nje kade ngikwenye indawo bekufanele ngibe sedube niyangizwa i-emu yami ngiyile sikhumbuzweni ithi mfundisi Khanyi phela ngifuna ukukhuluma iqiniso mfundisi Khanyi ngizoba nawe edube ngomhla ka-14 ekuseni siphume lapho mfundisi siye Sandaneso kanti ingilozi yami siyiletha amakhosi ngiyanibongela kodwa phela kufanele ngoba amakhosi uma uba bengithuma ngo-1961 engithuma la eGoli ngiqalela eGoli uzochumayela la ithi inkosi mfana ngiyakuthuma usuhambele eGoli ema usufikile lapha eGoli amathempele amaningi okufune kuwenza emhlabeni ufuna amathempele wonke umhlaba beze ithi baba athi-ke ungalindeli ukuthi ushumayele uzophenduka umuntu kuleyo ndawo shumayele uhambe wena emva kwakho kosale kumile ake ngibuze-ke 1961 lesi sithunywa uShembe athi angihambe naso sisebenza umsebenzi waso esandini 61 mangaki amathempele akhona eGoli namhlanje mangaki ngoba phela akukho amaqamba amangathenziwe uyena ngoba amathempele akhona asungulwe umuntu asungulwe ingilozi yona leyo yanika isithunywa angithi I am photo finish ine-injection eziwu-2 uma uyixoke ngizakujova qinisile ngempela uma uyixoke nje udlala abantu bakaNkulunkulu bagqobosisa amakhanda ubatshene lokhu usazibatshene lokhu usazibatshene never ulimi lukaNkulunkulu esodweni yangizwa amanga angaka awani what is going on here kwenzeka liars inkosi ima egospel angatabeleki ngizotabelela bengisahlambuluka ngoba nje ukuba ngabike emaqhaweni ekuseni yonke into engayifuni yiye ngathini phela kwenye indawo ngokuthi manje kuthiwa kuza amakhosi anenkinga nami njengoba sengibone emakethe ajabula thokoza bekufanele ngenza inkonzo ekuseni lapha iphele mhlawumbe bese ethi mfundisi sihlala ngoba sekuza amakhosi ngabusaya eSandaneso kodwa ngitshela ukuthi manje ubatshelile leSandaneso ukuthi ngathi ngizoba nabo na wasethi eSandaneso kulungile nina bomama ngiyanazi nifuna nento engathi shu mina ngiyifuna into ebhedayo ngoba ngineqiniso futhi uma kulandwa indaba okudala imina umuntu omdala njengoba ngilapha nje inkosi leyingane umfundisi weyingane imina ngitshela iqiniso manje umuntu omdala ningakhuluma manga kubantu no omunye umama wayelapha umkhokheli ngiphethe inkonzo imambeka umsebenzi kamkhokheli phezu kwakhe ukuthi akakho omunye umuntu omkhokheli okudinga asebenze umkhokheli lomkhokheli ekuthempelini evela kwenye indawo ekhona uma ngiqambe ngiyezwa sengiyafonela kuthiwa ade ngihlasele umkhokheli
kulungile ngoba ngafuna ukukhuluma iqiniso ngizolikhuluma ngathuka phela mina umuntu othina akhuluma manga never khuluma iqiniso sonke isikhathi inkosi itheni uzophila ngoJanuwari ithi inkosi kulandele kahle njengoba abantu baseGoli njengoba manje nje ikhula nje ngihamba nayo ithi ukhona umama ebengishika lapha ethi nabantu beseGoli siyanizonda ngoba nadlala ngenkosi nikothi isihambele ukwesigole ukuhamba nalokhu nijayize eGoli ayiseGoli manje asijabuli ngaleyo nto siyanizonda uthi ke lo mfana hayi ngathi mina ayazi lutho phela mina alright mina qobo lwami ngifike la nge-19 kwathi ubaba uzodlula la ngithi kwakulungile lokho nimbotha unjani kodwa kwakulungile akho uhlekisa ngaye ningasho kushenga ukuthi niyamthanda manje njalo nisakhuluma nje ngaphambi kwami uma ubaba nanimthanda nange nihlekise ngaye into nithi uzodlula la khona manje uzothathwa ngento ethini nangeke noma ningaqasha amaNazaretha kodwa inkosi ebengayifuni ukuthi ngolenkosazana uzovela obala yentshela amaNazaretha nitshela ungqoke nitshela iqiniso akupheli ukubabana akupheli ukuhlebana akupheli ukuzondana akupheli ukudlala nangomshumayeli yangizwa umshumayeli uyaneshulelani umshumayeli akangitshenanga mina ngihamba nesithuko esibhedayo yangizwa akangitshenanga lutho angatholi umuntu walapho ngitshena utho kodwa uma ngingena la ngibuza ukuthi umshumayeli uneshulelwani tshenani mina ngitshena belungu kokhela nifunani engane ngisamdlala ngumntwana esebenze kangaka ngisamdlala ngayo ngisamdlala ngayo yima ngangikhona ethi inkosi wena mawuqonda ukusebenza lo msebenzi owuthunyiwe babamkhulu phuma eJubheli Park uhlukane nalo mfana wakithi ngoma unaye ngeke kwenze lutho niyangizwa ukusho mina engaziyo ngangikhona waphuma ucaba engabe umshumela waphuma nje wayale phezulu wayosondela khona ngafika futhi ngamkhuthaza ngithe ngizofuse kula ngabe futhi ngezala hayi maNazaretha ake nihlale phansi bafowethu ngisale uma ngenyawo hlale phansi esontweni mhlawumbe ngizuthi ngithini zozwake zolumshela lokhu ungahlali phansi ukuthi nikhonza nibe ninganaki ukuthi sisenkonzweni ninakuba phezulu you can't get uma ningaphathwa nonke nje baningaka njengoba isonto elinjani no saniyenza lento saniyenza umsebenzi ngakho-ke engadlali umshumayeli ngoba ngizomceba baba mina lezansi futhi nihazi ukuthi baba lufaka niyazibonela nje emafotweni alufaka kuthiwa tibi kade ngikhona esikhumbuzweni ngibonile aluthiwa nje tibi uma ucabanga ukuthi uzokwenza into kuyenza uthingweni uzoshafa noma bewumfundisi noma bewuyinkosi uma wena uthi ukhonto ongayenza kule nkosi ekhona manje uzoyibonela indlela wena ngokwakho hhayi uthi yosho yona ngiyacela uNkulunkulu wasekuphakameni abenze abantwana bakhe bahlale bangayindawo uma kukhona okushiswa iqanda lenjelane enze nje avela athi nyongo angatsheni lutho omunye umuntu ukhona iqanda elingishisayo ngoba yini na ilona lo akayiboneni into efanele ayifanele angabikho kushumayeza omunye niyenza amaNazaretha thina sinonyazi lwezulu inkosi ephethe amakhosi amani yodwa mhlawumbe ndingamboni baba uma nithi ubona nothi uma nimbuke ehleli nomane washintsha kanye kanye amakhosi awumani kanye we bantwana jabulani kwenuye nganeno okay ifikela ngelinye ilanga bejabula omama basesangena endlini kababa sanikela akekho ngavulela endlini kababa ngaphandle kwethu cha akunjalo engane akunjalo lekhaya ngiyakuzwa ukuthi ngithini sibadala sila kodwa sihamba kanjani kancane ngoba awugijimi kule nkonzo uma ugijima uzoshaya ngedevu phansi qiniso
utshelwa ingqwele phela kithi ngithe lamakhosi ngisho ukuba izingane kanomfundisi wengane kini ngokuzalwa kodwa ngey'khunda siyalingana amakhosi ke thina befundisa abangaphezulu kwethu ngoba aphethe umhlaba jikelele sandanezwa ngiyanibongela uba endaweni yenu unyathele umuntu oyinkosi nje ophethe isizwe afika bona ubuhlobo ngaka benhlayisothi ngoba phela amakhosi athokoza ngamabutho athe mayibheka yona le nkosi mele thema yithi ngiyabheka athi kanti nginabantu abangaka la engathi manje sumane vive bavive ayibonge inkosi wabuthe sandanezo angihlambuluke bese ngingena enkonzweni njengoba ngicela umfundisi wenkosi ngithi mina cha mfundisi nginomsebenzi ozala kimi ngizocela ukuthi siye nawe lapha ekhaya isabathe ungicela abantwana bangiphose inyawo bangiphose okuthile ngihlangabeze udwendo lami le kwamhlabeni ngani kwakuthi impela savumelana manje-ke uma sekuthola ibhidani solish bayintenye-ke leyo ngoba ngibukelile leyo ngoba phela uma kuze amakhosi kufanele omunye ehlele ngezansi angithi yakho kuze amakhosi nawakhululeke kodwa la makhosi aseyisebenzile into ayizele izwile ningeduki bongani kodwa uhanjelwa amakhosi angaka ngase ngithi mfundisi yobungithathe-ke baba sinawe sandanezo savumelana okay kodwa kabonakele ukuthi besengifikile bonakele mkhokhe nizwa kahle bonakele ma abonakele bantwana benkosi kodwa into ebuhlungu ile ngikhala ngakuthi umshumayeli uphi ey'ntweni ey'ngaka ezenzekayo ukhona mhlawumbe aphathekile egazini hawu nkosi yami abantu abanesithunywa abaphili makhulunywa kakhulu ngabo bavele begule nami njalo ngiye ngikule uma kulokhulunywa ngami kule sengagiva phake mina ngoba umhlawumbe ney'fikile senandaba nje noma nginepha ngapha ngemva lokhu okubheka akumboni okugibele egaqa amatomu ukuthi akusebenzi intembe kimi kumele kusho njalo ungabona umzali kanehlupho omunye akusuki kuye uphethwe omubi umgibele niyakizwa ngaphela usetshenziswa omubi ningavumi ukusetshenziswa omubi phakathi kwenkonzo nibe nabantu elibathandayo nibe nabantu elingabathandi ayenziwa leyo nto endaweni kaNkulunkulu nalokhu banikhetha befundisi bekhona umfundisi omkhulu bekhona umfundisi omncane ayenziwa-ke leyo nto la endaweni kaNkulunkulu abafundisi balingana bonke abashomali balingana bonke abavakeli balingana bonke abakhokheli balingana bonke akekho phambili niyangizwa umphathi akekho phambili kunabanye abaphathi kuphela into engiyibonayo nokwenza le mkhubeni yenzayo othi basenqembu kaniphume niyokwakha igcokogwana leyo ngaphandle kodwa ekubeni kwenzeka ngoba obenivula ubuye uhambile yes obevuthi bekhona ithempeli engekho emthethweni uhambile kunjalo mkhokheli alifuneki ithempeli vele libekwe nje ukuthi ephuhle kuthiwa sekuyithempeli kungaze ukuthi liqhamukaphi umfundisi bese lemukele uma umfundisi mani kufuneka kumele umfundisi bakho mani ungabe yinkohliso uyabona inkosi ento beyikhuluma mina ngiyayibonga ngoba vele ithini esiziganga kakhulu esiphambili ngiyayithokozela kakhulu kunjenje ubaba seswelekele kuyena kungathi nanamhlanje sikavuma ukuyeka siyaphatha nanamhlanje sisaphethe akupheli ukuphatha imithi enkonzweni akupheli ukuphatha imithi enkonzweni akupheli abagqoja besebenzisa imithi enkonzweni ileve lanalutho indaba ekithi ya kuhle kakhulu bekhuluma uhlangahlanga uDon Care uthi umfundisi Masango wena ukhuluma kangaka kade uzophela imali yokudlula eZimbabwe awusuke bekakunika ngathi mabeka nginika ulolela icala indaba kababa mina ngathunywa inkosi angizihambeli uma beka nginika ubaba uzokhuluma naba ngendaba
manje yini kanti uzobeka wethu ukuthi makwenzele kuhle abantu? No, khuluma iqiniso. Uyazi iqiniso olukhulule? Jobe, incwadi kaJobe 22:21. Wozani, ngaphambi kuphatha inkonzo uqala uhlambuluko. Njengoba sengihlambuluke ngaqeda ukuthi kuphelele manje. Sengizongona enkonzweni yokuzwa ukuthi wozani zithi amen ngithi imikhosi emikhulu. Kumnandi singebeleke nje bafana bakithi. Kodwa ngisho lokho linenhlahla sandanezwe. Ngizwa ubunandi emphefumulweni wami. Yazi ngani? Ngizwa ubunandi ukuthi impela ngiyayizwa umoya ukuthi okunina angithumelele umuntu osindisiwe. Nangizwa mina ngisindisiwe nje kumbona nje ngaleko kudlala awufundi incwadi yami leyo 22 Jobe ivesi lika 21 funda ngaye ube nokuthula khona uyakwehlelwa okulungileyo yamukela emlonyeni wakhe umthetho uwagcine amazwi akhe enhlizweni yakho uma uphindela kusomandla xoshe ubona kube kude nendlu yakho khona uyakwakhiwa inkosi ibusise. Awufunde lapha ke futhi ngane yami. Awufunde lapha amakhosi okuqala ngisho wesibili isahluko sakhona eseshumi. Amakhosi okuqala isahluko eseshumi. Yeah. Evesini. Fundeka kanjena. U-Ahabi wayenamadodana angama-70 eSamariya. U-Ahabi wayenamadodana ayisi-7 eSamariya. uJehu waloba izincwadi. Wazithuma eSamariya. Kuzo izikhulu zaseJezreeli. Amalunga. Nakubo ababondlayo. Abantwana baka-Ahabi. Ethi. Ekufikeni kwencwadi lekinina. Lokhu nina madodana enkosi yenu. Ninezinqola namahashi. Nomuzi obiwe udonga. Ninezikhali. Khethani olungileyo. Nofaneleyo. Kuwo amadodana enkosi yenu. Nimbeke esihlalweni sikayise.
isenethini mfana wami wathi u1 funa manga kade bethini amakhosi la ithini incwadi ayibafakazeli manje yini nifunayo niyashupha abantu bakishoba anifuni ukufunda iBhayibheli Amen. uma ufuna ukukholwa ikholwa zethi funda iBhayibheli thandaza njalo thandaza njalo thandaza njalo uma ufuna kodwa ukukholwa mase ikhupha ikholwa zakho la indaba lizwe Amen. wemambe uyoshafa thina iBhayibheli silifunda sibhekele Amen. ngoba ngiyabona kuyele esikoleni kodwa nje ngenxa yento la kimi ngaphakathi Holy Spirit iBhayibheli lazi njengoba ngizazi. Amen. Jeremiah 8 Wozani Yebo wozani ngoba ngiyaniwe sengihleli phansi ke manje sengihleli deke Amen. ngiyalibonga Amen. ngiyakuthi ngiyalibonga ngoba ngizwa la kimi mina Amen. ukuthi nihleli ngempela manje Amen. inkonzo phela bengangeni amakhosi abethula umlayezo awulethile manje lo okhulumayo ke usekhuze lokhu nalokhu nalokhu njengamanje usengena enkonzweni niyangizwa kuba neBhayibheli mntanami funda kanami 8 verse 1 Jeremiah. Ngaleso sikhathi usho funda 4 verse 4. Yisho kuba uthi no okay awuye lapha kulokhuza uJeremiah 8 verse 20 Chala ke mathenga unikayo verse 20. yeah Ukuvuna kuphelile. ukuvuna kuphelile Ihlobo lidlulile. ihlobo lidlulile Kepha thina asisindisiwe. asikasindiswa inkosi kusise khuphuka uye ku4 uyayibona phambi kwakho 4. yebo 9 verse 4. yebo Xwayanani. hayi funa sizwe xwayani Xwayani. Ningethembi namunye kubafowenu. izwake xwayani ningethembi namunye kubafowenu noma ngazi bebuhlanga kanani noma izinto ezingakanani kodwa uma wena uphansi kweNkulunkulu wasekuphambene okujwa unyazi lwezulu uma umfowethu utshena izinto ezinhle ethi nako sekulapha ungamethembi qhubeka Ngokuba abafowenu bonke bayakhohlisa. ngokuba abafowenu bonke bayakhohlisa Nabo bonke abakhelene na bayehlebana. nabo bonke abakhele nabo bahlebana Bakhohlisana abakhulumi iqiniso. bakhohlisana bakhuluma iqiniso iyeke kanjalo Yesu akufuneki batwana sijwayela manga asifundi iBhayibheli nala wani ozani
uzana incwadi yami lapho mfana, incwadi Amakhosi okuqala, Amakhosi 1 ivesi 1. Haya sorry, ihlabelo lendumiso, indumiso mntanami. Umbhekela uJeremiya wesihlanu, no uMateyu 5 ebese zivalelisa ngencwadi zibhekele masinyane bazofuna ukuyeka manje. Eyami inkonzo ayithatha isikhathi noma ngaba amazwi aqinile kodwa ithi 1 2 finish bisiphela ngoba I am for to finish. Amen. Ihlabelelo 1 verse 1. Uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi. Uyabusiswa umuntu ongavami ukuhamba ngokuyala kwababi. Ongemi endleleni yezoni. Ongemi endleleni yezoni. Ongahlali nasenhlanganweni yezigamu. Ongahlali nasenhlanganweni yezigamu uma uthola bebuthene lapha usiyahlala nawe usadlula enkonzweni. Kanti ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Ozindlayo ngemithetho yakhe ngemini nangobusuku. Ozindla ngemithetho yakhe ngemini nangobusuku. Kusho ukuthi mawulele. Uthi mawulele uthanda ukucabanga uNkulunkulu ngaso isikhathi. Amen. Ukuthi unyazi lwezulu luyangibona na. Ulele. Amen. Nkosi yami unyazi lwezulu nazi zamithupho uthandaze wethu. Kubeka ngani yami? Yena woba njengomuthi otshaliwe ngasemfuleni yamanzi. Yena uyofana nomuthi otshaliwe ngasemfuleni yamanzi. Uyakuthela izinhlamvu zawo ngesikhathi sawo. Uyathela ngesikhathi sawo. Amahlamvu awo akaye kubuna. Amahlamvu akhona ngekabune. Kothi konke akwenzayo kulunge. Kothi konke akwenzayo kulunge. Ababi abanjalo. Ababi abanjalo. Kanti banjengamakhoba wona emuka nomoya. Kanti banjengamakhoba wona njani amuka nomoya. Ngalokhu ababi abayekuma ekwahluleni. Ngalokhu ababi abayekuma ekwahluleni nabalungileyo. Nezoni emhlanganweni wabalungileyo. Nezoni emhlanganweni wabalungileyo. Ngokuba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo. uJehova uyayazi indlela yabalungileyo. Kanti indlela yababi yobhuqa. Kanti indlela yababi yaphi? Iyakusholi, iyobhuqa. Ngithenge lina ngangisenkonzweni emakhaweni. Ngathi niyabona kubuhlungu kabi ukuthi sithi khona amaphekulu kanti vele lapha phakathi kwethu kunabantu abaningi akade bahlubuka kodwa abahleli ngengubo khona la. Uyangizwa ngathi amen. Hayi kulo nyaka uloya namhlanje mangihlala noma umntwana uthi wawakhuluma ukuthi angangayinaka kodwa manje ngiyibonile. Ungangitshentsheya bangaloba boyesimemezela kanti angakuthi aphuma gijima engathi kwakuyini. Bangakhona ukukhuluma. Ukuthi ungayimbathi ngomhlophe kanti kudala ukho khona ethebelini. Ugcwalisa inkonzo nje ngengubo emhlophe kodwa kolutho phakathi kuwo uyikhokhokho. Ithi nyanga yezulu wakhamba umama lapha ehalalisa ethawu uyingcwele uhle wathi mina ule mama onothanda. Uthi ngithe kubona wayesemali wathi mina hey ungaboza la mina uyigobongo. Ungazila kimi. Uyabona nje bakuthiwa inkosi izonilunguza ingane zenkosi. Abasho ukuthi mhlanga endizweni. Izonilunguza. Uma izonilunguza inkosi bekufisa abantwana beNkulunkulu. Ungathi ningayihlupha. Ke nikhiphe konke ongayiphathe izweni zenu. Amen. Nisize ngane. Ubaba ethi mayifika nje ethi uyabheka ukuthi ingelozi ziphele imkhombesana yazo abusanda lezo. Athole isibandana lezo ukuthi akunanto eheshezayo. Angithi? Ngoma kungenjalo nizothi manje awu lokuthi inkosi osilunguza uthi mina ngezwe sengiphelele uthando. Luzokuphela uma uthando ukhona oyifihlayo. Yambuluka. Amen. Amen. Vuma mzalwane usindiswe ngeke ulunge. Vuma usindiswe. Amen. Sengayivala inkonzo. Ngoba vele inkonzo bengangenanga ushilo umfundisi wathi ko thatha ihlabe sokugcina. Mangithe sokugcina mthi mushuko sisimati. Manje nawube longo bethabe sokugcina. Ayokuthi thatha le ngoma yokugcinela kuze yombhedesha bese kuthandazwa ke sokusuka inkonzo. Manje nje sekuthi nangenza lokho antwenza into eqiniso. Yeba apologize. It's not your fault. Akuyona icala lakho ngane yami. Uma uthi ihlabe sokugcina usho ukuthi 242. Angithi? Yeah, phela siyazazi ihlabe yokuthini.
Sandanezwe nikhona ngoba nina nicula kahle le ngoma ngimangishaya u241 ngizobhala ngayo yani nami Ngisabheka lapha ke wefunda incwadi yami ngithi kuhle Matthew 5 verse 5. funda Babusisiwe abamnene abusiswa bamnene ukuba bayakudla ifa lezwe. ngoba udlifa lezwe Babusisiwe abalambele bomele ukulunga abuswa bamlambele bomela ukulunga ngokuba bayakusutha. ngoba usutha Babusisiwe abanesihawu basobona zawo ngokuba bayahawukelwa. Babusisiwe abamhlophe ngenhliziyo abuswa bamhlophe ngenhliziyo ngokuba bayakumbona uThixo. ngoba bambona uThixo Babusisiwe abalamulayo abuswa balamlayo ngokuba bayakuthiwa abantwana ngoba bakaThixo. abantwana bakaThixo Babusisiwe abahlushwa ngokulunga abuswa abathusha ukulunga ngokuba umbuso wezulu ungowabo. ngoba umbuso wezulu ngowabo Nibusisiwe nxa benithuka usonqabe nthuka benhluphe baniqambele okubi konke ngami. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Inkosi kusise Sino sisi ngesizwe sakithi sihawukelenko sisi yandani Sino sisi ngesizwe sakithi usiyawukelenko sisi yandani khulu ngaphandle kwakho khulu lulingaphandle kwakho awenga kubushweni wenga nesino Galatia 6 verse 4 verse 25 Shila nyavala manje Galatia 6 abafike uzolema verse 4 verse 5. Ifundeka kanjena. Inkosi yinye nokukholwa kunye nokubhabhadiswa kunye. uThixo munye uyise wabo bonke ophezulu kwabo bonke okubo bonke ophakathi kwenu nonke. Sinibusise amen ayifuleke nyakanya lokuthiwa Nkosi abamenza amakhosi abamabili ayikho leyo nto yabanye inkosi angithi amen uma imenyeza inkosi iyabanye lalela sathini sokuthi amen afuthi ngeke uma sekumele zesibili sathi sesibambele tulo bathi nje abanye hamba naye Galatia 6 verse 1. mana ngani ungaphoze lokho abase-verse 4 usibafundela ngithi right Galatia 6 verse 1 ngokusheshsha nje bese sivala Bazalwane, uma umuntu ehlelwa yicala mlungiseni onjalo ngomoya wokuva nina bakamoya uxwaye wena
funa ulingwe nawe. Okay. Jomba 5:3. Thathu 3. Ngokuba uma umuntu ezisho ukuthi uyinto engenanto yalutho. Ngane yami. Mana. Ngikufundele. Uma umuntu ezisho ethi uyinto engento yalutho uyazikhohlisa. Kubeka. Akube yilowo nalowo ahlole umsebenzi wakhe. Good. Kubeka. Khona uyakuba nokubongwa ngokwakhe. Kubeka. Kungabi ngokomunye. Kubeka. Ngokuba yilowo uyakuthola owakhe umthwalo. Yebo. Kepha yena ofundiswa yizwi akahlanganyele nomfundisayo ezintweni zonke ezilungileyo. Oh sikubusise. Ukuthola nokubusiswa. Bunga uzithola sibusiso sithola manje ke. Ufundile iface yakwehlula. Uyifundile? Ufuna ubhala ngeface. Uma phela unje emfana wami ngizolo nginamathele kuwe nje. Ngizala abantu abawonkelekele. Funda mfana. Verse 4 verse 5. No, 25. Ngakho yekani okwamanga. Yebo. Kubeka. Akube yilowo wakini akhulume iqiniso nowakhelene naye. Akuma ngakho yekani okwamanga. Awube yilowo wakini akhuluma iqiniso nowakhelene naye. Kubeka. Lokhu singamalungu elekeleneyo. Lokhu amalungu ethu elakenyene. Thukuthelani ningoni. Lingashoni ilanga nolaka lwenu. Ningamniki usathani indawo. Owebayo akangabeseba. Okhobanisa abasakhwabanisa. Kodwa asuke akhuthale. Esebenza okulungileyo ngezandla zakhe. Abe nokumupha oswelayo. Abe nokubapha abaswela inkosi ibusise. Uyizwile indaba? Niyezwa bazalwane. Akunayinkonzelo. Iyo lesikhulu kakhulu sengiyeka nje. Naku sekushaya ukuthi nje sengiyayeka futhi sengithe ukuqhubeka kanti ngu-photo finish umthetho wami. Kodwa-ke lokhu esenukudlile ngiyabona ukuthi mhlawumbe ey'nhliziyweni zenu abanye sekunjengamafutha ehlele esileveli ey'ndebeni zika-Aloni. Kunjenje. Wenzaba. Nakho-ke bengifuna ukuzo. Ngiba ngibehlulile wena mfana. Khona kwena behlule khona. Khembelo. Uye lona. Wasilibusise. Amakhosikazi kuphela ahlakaniphile. Ngoba anazi into azenzayo ngokushembe ezizifektwana. Ake ngizivele. Ubani lona engihamba ngaye? Uyini? Nyawo zami. Nyawo. Ngabona zami lezo kuyibona nje. Kunesondo kusuka la. Zomfakazela sengiyela enkosini. Ngiyadlula. Inkosi yaphuma ngolwesibili engwavuma la ngikhona. Lapho engangithume khona ngo-73 ngafika ngenza ithempele ngashiya. Namhlanje wakhumbuza omuhle inkosi ufike ubona lo muzi. Ngeke ingene kulo muzi ingafikanga ngoba ngiqale ngafika kuqala ngawubuka. Ngathi right kulungile-ke njengoba bezofika ngingakafiki sengolandela. Ufakazi wami izinyawo ehambe ngayo yonke indawo. Phezulu ehalali ufakazi wami izinyawo. NgiseJubek Park lapha yakhona. Ngihleli kuthiwa linda uma ingena iphalamende uhambe uzungeze iphalamende wena uzungeze ungathi le khonto eyibukayo ungathi wenza ishopho winding bathi yini shopho winding kamele shopping windy shopping bakubana inkosi uthiwe lithi kuhleke ndihleke nje yabona sekumnandi abantwana bakethu nangapela ngayenza leyo shopping ngazungeza iphalamende ngazungeza wathi umuntu engihamba nasekwenele uyele ePark hlala ngakuyele ePark
akuzange kwadlula insuku leyinyanga umgabe wathi inkomo uyasixolelane hlala kanye nami bahlala kanye kanye ngobani ngoshembe munye umlameli ushembe kodwa ithi inkosi mayithi makubane ithi baba uthi heyi usiqedile iphesi emangwaneni siqithile ngithi mina baba impa ichithwe umuntu ichithwe uNkulunkulu wasenikelisa kanti usethukuthele wathi mina wathi hene ukulapha komuntu athi shwele Nkosi yamakhosi ngathi shwele baba ngoba ngaphephe ungafanele wathi ukulapha komuntu uyangizwa uthi le kwamthabelengana lapho engihamba khona kuhamba lo phambili ebese ngingena ngoba lo udondolo lwami lokuzwa amanzi noma sengigugelele kodwa ngesithulu mina namhlanje ngisona nandaba nokufundisa nabafundisi leyo kwesenze siphethe kusithi ngabefundisi mina ngisithula sikaNkulunkulu sokusebenzela uNkulunkulu namhlanje umlilo uyavuthela ngaphakathi esifubeni ya wena lana mawulana ngiyakubona nginandaba nawe nazi niyasibamba abantu basesilokuzeni nisibambe impela nje uma inhlayisa ukuthi sehlulekile akukhona kwami lokho ngoba ilokhu kwathini omama bayavama ukubhincela obaba kwathiwa Miriam nasi igubhu sigaba sishaye ungena olwandle unyathele amanzi nangempela mina wakwenza lokho kwathiwa unyobo bazolandela wena oyihlo olandela onyobo ingakho kuthiwa let space uyangizwa let space amahende behind leg yes bonke amahalabu ngemva lekomama kodwa phela amadoda nengaweyisi abantu abagula badla inyama ngithi badla nesifuba futhi nani nibakhuluma nesifuba senkomo thina sisihle kodwa uma ungaye elokhuzela emapondweni amampondo ayidla inhloko idliwa omama bathi ngeke ngisebenze ngendoda bese thatha inyama enhle kangaka senginika omama bengayithenga nginkomo siyabonga abantwana benkosi muhle uJehova wembani awuthini leyo ngoma bayizwa ukuthi ikhala kanjani lapho ungakalokho ungakaquli inkosi kusiphama kwabangcwele ngo-241 izoshawa isho mdala ukhona